Gatho muno ni undu wa gucoka hari na debate hiu muno yakorwo igituthuka igie Dada Sarah, na ni debate yatuma Dada Sarah akorwo agitheria ndeto ciegie we gukomania na athuri aria angi. Dada Sarah akorwo akihinguka about men makoretwo makienda gukomania nake. No before twarie muno ndeto ici ciakorwo cigitutiga tugegete, itikira tu subscribe na turn on your notification. Dada Sarah agitheria debate ino auga we ti mutumia, he is a very straight man and not a man wendete gukomania na arume aria angi, kona agikorwo akiuga ati kuri na arume makoretwo makimutumira DMs, mostly men who are gay, makienda gukomania nake, na nio maratuma gukorwo na gicanjama giki gikigie ati ni akomanagia na andu, kona amwe ao makoretwo makileak some of information guku nenda-ini makimuigirira igenyo. Na Dada Sarah akorwo agitheria ndeto ino igieke gukomania na arume, koguo akorwo akiuga uyu ni wira tu arutaga na ni wira tu umuforcaga gukorwo agikira nguo cia atimia and he is not a gay man. Dada Sarah akorwo agitheria ndeto ici after gicanjama gigukoretwo gigituthuka guku online na giatuthuka kumana na show ino mareka na muthoni wa Kirumba. Neno ni ndumiriri iria Dada Sarah akorwo akirekereria akiuga ati we gwikira nguo ici ekiraga tu ni undu wa wira wake wa content creation, na tikuga ati we ni mundu rume wendete gukoma na arume aria angi na nikio agikiraga nguo ici, na agikorwo akiuga we have very many masculine guys who flirt in our DMs and they don't cross dress. Agikorwo akiuga ati aria maramujudge na kumwita gay ni undu wa nguo ici aragikira, akimera ati kuri na andurume akimera ati kuri na athuri very straight, very masculine, matekiraga nguo githemba giki ekiraga na maingiraga DMs ciake makienda gukomania nake. Dada Sarah akorwo akiuga ati andu aria maratambia ndeto ici ni woiru mari naguo, akiuga Agikuyu matige woiru na kugeria guthukiria andu anini aria makiri na iroto na aria marenda gwiyethera uboco. Mundu gwitwo Martha Mwihaki Hinga ni akugeretie gutetera Dada Sarah rira debate ino ikorirwo igituthuka guku online, na Mwihaki akorwo akionekana tararugamia aria marageria gucambia Dada Sarah na makigeria kurehe miario itari na kuria iri ni undu wa kuona ngumo yake uria gitambire na show ino maragika na muthoni wa Kirumba, kundu Dada Sarah afoco gukorwo akirekereria ndumiriri akirunga aria marageria kumuthukiria ritwa ati we ni mundu ugikomanagia na arume aria angi, na akiuga we no wira akirutaga na nguo ici ekiraga cithiraga mwiri wake riria kamera ciathie off, no riria ciri on agakorwo agikira nguo ici just for creating content. Ndio mawoni maku ni mariku hari ndeto ici? Make sure ni turn on your notification na subscribe niguo hingo ciothe ugakorwo uri wa mbere gukinyirwo ni video citu. Tucemanie na next one.